김짠, 그리고 my colleagues, 그리고 군 기닝토, sir, 얌농아이래. 그리고 군기 pastor, deacon, member, women society ki chairman, main. 아루이 집께서 라성하이라 계속 오는 라성하이라 아야원 미히 못항 람만 설하우라 저희는 프로그램이 마복 자우르는 그 대고 룸라우 뭐 이파이 리파메 이파이 아테일 미어 파이 품르 제라 아두나 아이나 아시마이나 도랭에 이시마디 긍비 그러게 미암 기둥아이 닝아이 얌 농아이 응시 그 자이기 레몬 페스티벌다 아고이기 chief guest of honor 다모 김짠가 다모 어른 여러 people 하비시 아고이기 라이박니 아고이기 농아이버니 얌 농아이 또 my colleagues 미암 아이는 셔게더 이시 그노니 어제디 official program 하우트리고 just warm up mga nuisyon, mamatasyon, mi kamo mi rin hi, tangkava ti palung re, kaparang le hao kita. Keran kera itu miring hang kera maning mana aja kamamate itumli miga haitan mga sama itu miring hangker maning mana aja kamamate itumli miga haida gatsingva rogashi hamgashi ting na la buta gashi shon chok gashi man on lui ma tui ka hamiri ka pa ka sali hen ka mai male Legacy, kaya no tapong de, tui haura itum tangka, mapaning kasatamli.
个今晚如个西ham个西听那了不打个西双手个西man o mi ma tùy cơ hai mi rin cơ pa cơ sa li hen cầm mai ma lên ngân ca hanu nga sắc lui nga ye ngân huy ca trang huy mi rin rồi thì mình hi chief guest là rai rồi cái thằng sao là mình hi yêu yang cái gì phi lá cái sao phi chỉ là phàm rồi à cái gì chief guest rồi yêu rồi cái đó mà pan xem mình sẽ settle tàu đi à đó na ai đi kun sẽ bắc lạc tập chỉ hi tram ngay tung đã amrak sẽ lạc quan này à đó na ai này sẽ mà amuk sắc bị kia à tụi mình khăn nó chief guest bị tụi mình khăn itu ni phai ko pai ki sao rồi niệm là itu mình ra son chỉ nhưng cũng thảo là sĩ khăn đó niệm là nó cái ở đây sagi là bài này kia là gì cơ cái nào pin à bây giờ người taเขาแค่สิตัวออกที่พูดจิมcái thùng sao cái thái sốc rồi cái ban hàng miếng sao cái chân chân ban xì miếng vậy nè ở đây những February, January, February rau ra March, April, क्या कर ले सी? The January, February we sawan cái bài one hi, kalau nào ping avan đâm up thùng bài lắc mà hi nòng ra miếng là ping đi, chiwi, yang ngay chi, atam rad le cái chiwi là, nên kalau nào ping, ajam phá phun ra, April bằng ra ping đi, dimam di phá bài này, si bam thắt sa miếng khoai, đi silang kan sagi, khởi chan, tuy này mà. Hello. Mày ngom humau nên là có con đi xem đó bút thì là cái gì cái thằng quỷ lồng đi ra mi lo. Singkum hiran ke menerima sinyet mata mai ningai na hormen iwilashiyo iwiayisho inali ning chang inali leishi Sawan kepawan wan mahung laka tiêu khơi ngay lên Sawan kepawan wan mahung laka tiêu khơi ngay lên One chivar ping kum shirin de one iram we kapung we hok le kashi
yêu lung linh chung cái hai lệ sát cốc li wan cha da mình rim ai nè wan da lệ wan ching da lệ niệm shim ri ai nè yêu lung linh wan da lệ wan ching da lệ niệm shim ri ai nè yêu lung linh Yaron laping sing kum vanau ping ke sing kum la sa de le ke shi Yaron laping sing kum vanau ping ke sing kum la sa de le ke shi Sahawane, kepawane, wan mahung lake, tiêu ke yang hai le. Sahawane, kepawane, wan mahung lake, tiêu ke yang hai le. Yaron laping, singkum vanau ping. Cái gì cái cùm la sa da, ô tiêu cái lịch sử, Thank you. Ning sinai re, adam tai re, ara adam sabo pai sauru nu, adam nom juk ngai jum dior nu itum ngana akwai sauce. Ning silaga. Thank you so much. Hey, she is the lepja. Boleh mu haur ke, taur ke. Thank you. Ayarli chatak lay na thum bingli kya ka shena ka posali ito mo stol we long hili kalang ran mi gaya benches dexus pingje cheers pingje hang ka hang lay dale ka chili zangba misai Trada jgogak shunga state level kachai lemon festival ira zangkai na thum yari kjiwili ringpa shalam khamyenang soda achuwe program hi mathang zata mawan khwaisa se in a details si avawai nak tong kham hang da mi salala Organizing committee na organize sal ga itu muwang ran mi khaya program gchi we hi kata da zata ma man rakhle gchi hi mathang zata ma man khwaisa se A very warm welcome and a very good morning to all of you who have come here today to witness the 19th state level Kachai Lemon Festival organized by Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited under the theme Promotion of Natural Farming. This day and tomorrow we will witness various performances from various artists, folk dance, speeches from our esteemed dignitaries, and other exciting events. So without much ado about the details of the program, let us proceed and delve further. Jena mathang zata maman khwai wang program hiwi here. Ina iwe go host ajuwi SK Khan Mongjan le atam himile. Hello. Now for the opening prayer, I humbly invite the pastor of Kachai Baptist Church, Reverend Soprang Machiri. Itum siasa se, atang pratana dosi.
Sheng Toy Wang Toy Reba, a quay pum namak pushemi by Pai Shore, Nahak Putakache, Kachai Shibu Nahak na Champra Pibiri Heraga, Kunja Singisina, Yokat Laga, a Shumaina Hingba Pangbagit Makshu Takat Jabani, Ngashi 19 Shuba Lemon Festival, Tauram Pareng Se Pangtokudori, Meseda Lingbi Lagriba, a Quagi Minister, Amashung officer kaya leng lakli adugi tamak ta thagache mokhoi gi punsi sui so na hang da bongol oibo han biu aduga ngasi gi thauram parem pum na mau she bungo pai khat pu matam da akhoi pum na mak pu bor phang ba oi han biu haina amata ngai ra ba jisu christ gi ming da punem jabani amen. Thank you, Pastor, for bestowing us a prayer on this festival. Now we shall have an artist appearance from Aryam Warchan Kashung, a vocal coach, who has a vocal grade of 8 in Western Classical and a diploma in Western Classical music. Now I kindly invite her on the podium. Check. One moment in time. Covers PH. Each day I live, I want to be the best of me.
time of declaration of the festival by our chief guest, Shri Y. Kamchan Singh, Honorable Minister, Municipal Administration, Housing and Urban Development, and Rural Development and Panchayati Raj, Manipur, for which I would like to call upon on the stage, which will be followed by the inspection of stall by our chief guests and dignitaries. Lemon ghee. Lemon juice. This is something that can go over. When auction to the Unisar, auction to the Yao, highest auction best exhibitor to the I grab those are. Quite a one way. Scorpic acid, best lemon, the best lemon. best lemon, Select the body. Nobody people see me.
Buyer si kaya dila. Local food. Do what there, sir? Sales si what there? Sales, yeah, production. Okay. This is systematic. System create the car later. Sana जो से different model putok biya ito. Hindi ko dada thakna ba si masaga siya mo do. Ha. Sinang gito. Ambangan deh dia. Sini kayo. Continental white apple. Sini kau yang mana? Ano ka naman ang hawak niya? Sa Manila man. Kaya kaya. 1,500 won per CM. Aduri assume mo chumba darkar hoga. Mot pa do. Nagkaroon si Fox din Hello. Proceeding. Now, the chairman of Kachai Fruit Farm and Processing Cooperative Society Limited, Mr. Mayasang Kashar, shall step on the podium for the welcome keynote and address. At the very onset, with great pleasure, I, on behalf of the Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited, warmly welcome each and everyone present here today at the Kachai Lemon Festival 2023. Firstly, I would like to extend our special welcome to the chief guest of today's festival, Sri Y. Khemchan Singh, Honorable Minister, Municipal Administration, Housing and Urban Development and Rural Development and Panchayati Raj. Thank you, sir, for
gracing the occasion with your presence in spite of all your busy schedule. And secondly, I would like to also thank, and we are delighted to honor and welcome the functional presence of President of today's festival, Sri Thangcham Arun Kumar, for accepting our invitation. And thirdly, our host, our chief host. He is not here, but still we want to thank you for his support, Sri Krishna Kumar IAS, Deputy Commissioner, for extending in every possible way. And guests of honor, Sri Muhammad Zakir Hassan Khan, Mission Director, MITH, Deputy Director, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. It's an honor to grace this festival by your presence. I'm also excited to acknowledge today's special guest, Srimati K.H. Manorama, DO, Horticulture and Soil Conservation, Sri Bikram Yumlenpam, Officer in Charge, MITH, AAO, Horticulture and Soil Conservation, Sri Temrayo Ungshi, General Manager, DIC, Ukrul. We are delighted to have you all with us and to participate and celebrate this 19th Kachai Lemon Festival. I would like to say a few more words on the promotion of natural farming. Today's theme, with some objectives and aims in mind, we have focused on the theme promotion of natural farming. Firstly, nature farming is a safer alternative. No chemicals are used. There are no external inputs which cuts down production costs. It encourages farmers to prepare essential biological inputs using on-farm natural and homegrown resources. Natural farming is presently encouraged by the government of India. Secondly, nature farming should be encouraged because it impacts the biology of soil on microbes and other living organisms, such as earthworm. The health of soil entirely depends on the living organism. Thirdly, the farming system integrates livestock with the farming and restore the ecosystem. It also ensures better soil health. Since no synthetic chemicals are used, the food has higher nutrition density and therefore offers better health benefit. Natural farming also has potential to generate employment. The festival's organizing committee's vision and mission of Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society is as pertinent and true as it was 19 years ago, to become the highest producer of organic lemon in the country, thereby contributing to organic rural transformation. The society recognizes training and awareness program like beekeeping, lemon peel, oil extraction, pest management in the past. We have also produced crafting, cutting, layering experts from this village. The society is deeply grateful to our Honorable Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh, for his patience and knowledge in acknowledging our produce, for sharing efficient ideas, and for his support in bridging the gap that we believe will highly benefit to our farmers and the state of Manipur. And we would also like to acknowledge and show our gratitude to Sri Kashim Vashum, MLA
Chingai AC for giving extra support and stepping in every time we ask for his help. We would like to welcome the first standalone news channel of YouTube, the Tangkul Express. Last year, you have covered the event commendably, and we are so happy to have you here again with us and hope that this relation will continue. We also acknowledge ring naili leidak leya awunga kala vieping kala khongnai ramnau pastor Stikan church we kathana bing natumna kala hili participate sadak lay stall pam kapam li part kuidak lay migachi vulila ningashi khaming soda ringapha Kachai Lemon Festival we shalam milushitale itumi program hi na tumra gazang wi wangai na mapung pha khamai ring pha khamai machu sok khamai na tumi wangai na nei gi hi na tumli ada agasi da hangsok ringai dale. And we also would like to acknowledge the media person for covering this event. And lastly, on this note, I hope that this festival inspires ideas and creativity to promote and use natural farming to create economic opportunities that brings benefit to the whole community. Welcome once again and enjoy the festival. Thank you. The 19th Kachai Lemon Festival under the theme Promotion of Natural Farming. We would like to extend our warmest regards and then also express our gratitude to our honorable chief guest and dignitaries. Following, we shall have a presentation to be handed over by our beloved chairman to our respected honorable Minister Shri Y. Kemchand Singh. Ya really thada khangau sau kai ithomui program ida khuika mohunda klei hili ithomui ayarli zata khon shoptang nang zaida klei hi kete omwa suita meirano kala zatak klei na thombing na lai ithomui program along hili solwe along hibakli chamilo bujila ngkaulu shitlai. Proceeding with the presentation, I humbly invite our Honorable MLA of 15th Wangkai AC, Shri Thangjam Arun Kamar, to step on the podium for the presentation. Next to the Mission Director of MIDH, Deputy Director, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur, Shri MD Zakir Hussain Khan. Following, the District Officer, Horticulture and Soil Conservation, Ukru, Srimati K.H. Manorama. Itum yari apeng abangla kapemilak say ning shinara.
Next, we have the General Manager, DIC of Ukrul, Shri Themrayo Awungshi. Taking the pardon of our respected Honorable Jifke Sri Y. Khemchand Singh, we also would like to express our gratitude to his spouse Y. Joymala. Ma'am, please kindly step on the podium for the presentation. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. We shall now proceed with 3 speeches accordingly. First by the acting headman of Kachai village, Shri Mingting R. Shimre, to be followed by our special guest, the General Manager of the IC Ukrul, Shri Themrayo Awungshi, and then followed by the District Officer Horticulture and Soil Conservation Ukrul, Shrimati K.H. Manorama. Now I invite our dignitaries to step on the podium for the speeches. Thank you. Ikai khumna bada matik charaba kuiki chief guest Sri Y. Khemchand Singh, Municipal Administration, Housing and Urban Development and Rural Development and Panchayati Raj, Sri Thangchem Arun Kumar, Honorable MLA 15 Wongkai SC, Sri Muhammad Zakir Hussain Khan, Mission Director, MITH, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Special guest, Ms. K.H. Manorama, District Officer, Horticulture and Soil Conservation Ukrul. Sri Bikram Yumlampam, Officer in Charge, MITH AO. Sri Themrayo Awungshi, General Manager, DIC Ukrul. Aduga Anakpa Kundagi Lakpa Hetmansing Atuga Lakliba Maga Loinana Lakliba Miam Hojik Asikumba Woman Yamlaba meeting si Purak Pagitamak Isopu Takati Hojik Eguigi Limon Festival 19 Shuraba Limon Festival si Jahi Kutengi Ekui Observe Tauri Adubu Aina Ajining Badi Hanagi Equina Limon Festival observe Taubagi Pipam Aduda Ahong Bashi Yamnadi Udri Adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯆꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯂꯕꯗꯤ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯁꯤꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯕꯨ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯐꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ आईटीआई नॉलेज लेदबनीना मसीगी असोइबदगी एखोइना चितना थारबसु पाम्पी थारबसु एखोइ मतुगी प्रोग्रेस अदुगा चाउखतबा यादबा ले अदुना असिगुमसिदा कंसर्न डिपार्टमेंट अदुदगी हेन्ना गवर्नमेंटना मिटिंग चंगबिदुना असिगुमबा चंब्रा थाबदा करी दरकार लेगे हाइतु यंगसिन पिरगा फार्मर सिंगबु एनकरेज तौबियो अदुगा फार्मर सिंगी अवाबदु यंगबियो हाइना मसिसु आनेंगे अदुगा एकोइगी कचाइगी लिमोन फेस्टिवल असि ममिंग दी स्टेट लेवल आइना ममिंग दी ताये अदुबु हौजुक फाउ मधुगी बचत असी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बचत वाइना लेदे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हानगी बचत वाइना लेये अदुना मसीदा फ्रूट फार्मिंग अदुगा विलेज अथॉरिटी ना मसीगी अवाबा सी फंगी अदुना गवर्नमेंट तरफ की यारबदी डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्टेट लेवल मसीगी अप्रूव तौबिरो अदुगा मसीगी बचत ओइना तौबिरो हाबसे गवर्नमेंट अदुगा कंसर्न डिपार्टमेंट दा असि कन्ना हाइनिंगे अदुगी मथक्ता हजिगी असाय हाइखिबा फार्मर सिंगना अवाबा फंगलिबसि यारि मखै गवर्नमेंट ना मीटिंग चंगबिरगा मसी फार्मर सिंगबु अवाबसि कोखनसि अदुगा चंपरा फार्म दौबसी चौखथनसी कचाइना अदुगा अनकपत लेरिबा खुनसिंगना चौखतपा हाइबसी खुन असिकी खत नते डिस्ट्रिक्ट खपकी नते मसी एकोइ मणिपुर स्टेट की कानाबनी हाइबसी आइनेंगे अदुना लाक्लेबा ऑफिसर सिंग अदुगा कंसर्न डिपार्टमेंट नमसी ममुत्ता न खनपीरगा मसी थबक त वन थोक पियो हाइना आई लास्ट मसी हाइचेनिंगे थैंक यू वेरी मच Hello. We now invite the General Manager DIC of Ukhrul, Shri Themraya Awungshi, our special guest, to step on the podium for his speech. We shall also request Srimati K.H. Manorama, District Officer, Horticulture and Soil Conservation, Ukhrul, to proceed with her speech. Honorable Chief Minister, Honorable Chief Guest, and Honorable MLA, respected officers in the dais, and respected elders, those who are present here. I also honor our headman here,
for organizing such a beautiful festival every year. Thank you for giving me these opportunities. Now I want to say something, Sir Honorable Chief Guest. I want to say something in our own dialect also. Aji lirak zikdak le ishi tang khunau ping ji le ram nau ping klai we pastor la changdang le na thum le ning chi chungam min de le tada ina tangul tuai la tangul tuili la kla tada mete tuili la tada mix sada ma tuyau ge ja mak shala chunga chang sa re arena tada hopefully English la mam ti la thu de ya Chief Guest le Chief Minister da chi sho chi kan ji jana chi ka phe mi le yo jana ara issue achi we festival he this is very related to DIC District Industry Center yao kiwang kala ji ka ina tada point wise tada hangau ge District Industry Center he Central government na MSME we activities he yen sanglo do ka hai ni chilo China arui itumna MSME ji khawa Central government ko Ministry of MSME ji ko China na tumna sadak le tonga hi lui wa le kha champra we farm sadal le kha wa horti li ching ni ji phatai jao lui li na thumna champra ji lui li wat sadal le kha wa products ji machine li ma khung ron kha wa horti kala agri ka thaw li ching ni ji la ka once now we raw material ji khungai le kha machine le na we cluster center le kala na we trade unit center le process sa khwai khui khung tam ji le DIC da ka san you need DIC because central government has entrusted great responsibility to DIC District Industry Center to look after these activities of MSME, especially like this micro sector. Micro sector, food processing, fruits processing, pickle making, food juicing, government machine supply sal ga jaw. Arwe na tung product chi ku shogi jine. Product ku sho tamle arwe na tung marketing je ka chili sara laka capital working capital kali khurek ji ka tonga hi we consult sagi ji District Industry Centralist rasare jana itung we responsibility wa jiwan nei lik pam jiwan nei li posting ta ne yo jana English lamam tu them ne ja ri wa laka mete tu la ja ka ma shem ne ta tangul tu le ma tu yaw re na tung farming sadak le ka tong le aji yang lai le arui je na shi we le ak le there is one good cooperative society limited here in Kachai village sir through this cooperative society Kachai village for the past 3-4 years I have been working very hard especially for this village whatever help from the direction of my higher authorities, director, DC, minister, commissioner, yo, atumwe direction where tishuda in a chong pai chi ram chong re, no ramli yo, MSME we activities we are zingli China, the Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited, Kachai Village, individually, I cannot entertain. Of course, if we have some kind of awareness program together, that I'm also planning with a consultation from my director and DC sir also. So, as soon as possible, we will
try to conduct one awareness program also here. And in the meantime, before we proceed to such accessories program, I have already installed 2 machines here, sir, Honorable Sir, for kachai fruits, kachai lemon fruits juicing and kachai lemon fruits pickle making. I have installed 2 machines here. So I request the villagers, I request the Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited to kindly make use of the machines, and let us show our authorities also that you are doing something out of nothing. You are creating some innovative product so that we can export kachihi. Now our state government is very serious about export of traditional products, and that traditional products, if you innovate foreignly. Now government of India plus through the state government, we are planning to establish properly border hard also. To some CV, I managed to get approval in principle, and now the next Kamjong district, say maybe at Pilong or Zoro or something like that, there will be a border hut soon or later, or sooner or later. English you've sent a number height of Nina Ipang cannot already. Whatever the state government, whatever our good government is doing is very good for us. And they are utilizing Akwebu Sisinarga, Akwebu Sida posting Tabirga, Akwebu Krayan Shimbio Habineba, Noemayambuko, Noemayambu, Krayan Shimbio, Doina Chatpio, DIC, the facilities quickly like a car high salo, Aduna, Aina, Honorable Chief Guest, Honorable CBS will request thousand FD. The DIC Yam Lady, State Manipur the show, although GM Yam Caesar, DC Makada Levin, autonomy late the wife Taresser. Have the Kachai the Tuning show DC Masabu now I DC Leram there, although they do matam Tengaga don't talk re. Aduna Akwebu autonomy crapir state government of fund Pedro, so Akwegi, we call them Sinara, Dum Laga, Warivatai Sharaga, the IC the Krikri Lake, Kramana Low, the Gay, process dog, Kramana Toga, have you see, Kun the Chalaga, Dum Krashu Varish Hanima, Adus Akwe Honorable Chief Guest by request of Zarinashi, state government will request Oraga, Akwe General Manager Shinchibo. Autonomy crapir day. Chatota Jindo until unless important program not ready. Every time I say this is Sarvodum personally Unabusima Tampangaba. Adamana de Unad ready Chapaya de Ava do chat ready office that Dum ready Aquay rural area give Miss in Greek Valley, Kramantoria, Moya Aquayamata Sukang dresser on the bottle. Aduna Messiah request of Jari, Aduna Aina Ina Naramli Matisi Pangasiva Raire 4 or 5 times I have come. I have already taken the land allotment order for the cold storage also. I have installed 2 machines also. This is all for you. Only the government wants to know whether you are utilizing the machine, utilizing the project that is being approved. You have to form society and association, and you have to pursue file also. Pursue ka sano. Koka salaga file pursue ka salo yo. Itum hi responsibility chungna ida. Dam jule a commonly concentrate ma saruji. Join the neo jana. MSME we are thinly scheme akale adopt one district, one product he
isi Sir Joseph disi saksaji aina ina kachaileman sapungra da ngning laka state government approve mi jila jiwi scheme ji Prime Minister formalization for micro food enterprises ta chao akha lewa PMFME scheme de yo ji da individual na 20 lakh sika kuira aji I recommended to the bank 53 applicants. Naramla Tsang Chitaye Ka, I find that the bank sanctioned only 2 out of 53, 2022-23 which 53 PMFME we recommend Salami Salogazilka. Out of 53 recommended by me, sir, during 2022-23, regarding this one district, one product, Chaileman food processing, the banks they gave only two. So one unit is already inaugurated. The another unit tomorrow I'm going to inaugurate, sir, honorable sir. This I want to inform. But I'm pressing the bank to sanction all the 51 left over, okay. So I think it is included Kachai also, Kachai Lemang also. Very important. China naram now he na le silage kla ila tragang soye la ka ila ilira chingare China ina hangkangai ba dress le lagana kha ramilo dress le lagana scheme je PMFME scheme je mi pangala trala makula kakwilogzine. China, I request the Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited to kindly apply, let us apply for PMFME scheme. Thank you so much. I will do my best from my side, through the proper guidance of my higher authorities. Thank you. Let me stop here. Thank you. We also humbly request the District Officer, Horticulture and Soil Conservation Ukhrul, Srimati K.H. Manorama to step on the podium for a speech. Good morning, everyone. Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society, Kachai Village na organized Tauriba 19th Suba State Level Kachai Lemon Festival Asingi Ahan Benumit ki inaugural program Asingi Damakta Kui Dice Talangshin Viriba Ikai Kunabada Matik Charaba Asigi function Asigi Chief Guest Soy Viriba. Respected Sri Y. Khemchan Singh, Honorable Minister, Mohud and RDPR Manipur. Respected Sri Thangzam Arun Kumar, Honorable MLA, Wangkai Assembly Constituency. Respected Sri Muhammad Jakir Hussain Khan, Mission Director, MIDH. Other dignitaries on the dais, Amadi, my beloved Kachai lemon growers, farmers, we Kachai village ki authority, pastor, village head, chairman, Amadi mafam kaya dagi lingbi rakliba, actually now Alaman Singh, me print and electronic media gi, we personal Singh, mayam pumna mangku, ahan mamagtada ikai kumna bochari. Ahanmada, I would like to express my sincere appreciation to all the farmers of Kachai village, including farmers from adjoining villages.
without whose efforts and dedication we wouldn't have come this far in terms of the production, productivity, and most importantly in the prestigious geographical indication tag that we have been able to secure for this particular unique variety of lemon. And this is also the pride of the people of not just Kachai village but for the entire state of Manipur. So akhoi Kachai lemon haiba akhoi crop asi GI tag su fangaba crop ama oibanina hauzik si akhoi farmers sing na focus tawdoriba si mainly we need to focus more on the production, productivity, and area expansion da we focus tawgadabani. Besides akoina production alongside ko production hengana bu hona ba adagi productivity hengana bu hona ba masida crop sigi fruit ki quality si su akoina maintain tawraga amadi akoi hena improve oinana bagi damakta hona basi su yamna maru oi swasidani ngasi ki akoigi program asigi theme su oiriba promotion of natural farming amadi organic farming asi yamna maru oirisi aduna aina koi farmers sing da haijening masi lemon grower khatang natana koi farmers sing na asigumba chemical free farming method asida mai onjin biraga koi puthokliba puthok asi hakchang da su hena phaba chemical free adugumba quality hena leiba adugum puthok naba hona minasi ngasai akhoi ahanbada respected headman na wegi handaki production se mamanga yengnamada handaki sna khara taba andagi akhoi laina tina tabagi problem sing mayam ma koi farmer kachai gi villagers sing na face tawriba asigi problem asi magi multiple factor mayam ma climate change lakpadagi dagi akhoi tin laina tariba sing asi aina masida haijening ban jaga pijening ba suggestion di akhoi gi department asigi plan health clinic haidna koi sanjin thong office ta koi experts sing mayam famang lejari aduna anywhere akhoi gi state asi district amehikta da hana so koi kamjong da tin laina taba oiro koi news reporter fangjaba sing chala ga koina attend tawraga mayam gi tin laina taba lemon oiro akotopa koi gi yongchak pu oiro sigi mayam sta koi address tawna na ba joint inspection team oina district office officials including subject matter specialists of koi plant health clinic horticulture department gi makha da leiba si subject experts sing yauna koina yingsinduna lakli aduna Kachai village ki oina su akoina laina tina si thengna baga maduduna yamna hena sokchan ringai da experts sing gi akoi advice lawiraga koi suggestion sing recommendation sing lawiraga akoina kona cultivation to bakanda makoi gi dagi lawba yaba dugumba knowledge technical knowledge andagi prescription sing adu lawina na basoi haijari duga koi maruina akoina husiki organic farming gumba natural farming gumba da focus tawbanina koi gi pesticides organic keli produce tawba adugumba sing adagi indigenous technical knowledge ko indigenous pest management practices kuma da hena focus tawhaningi adugi damakta su akoi subject experts sing leiba mayam sidagi su akoi tanami ba yagani haina ai hajiningi duga akoi gi aroi bada ai yam sangna di hajar aroi gi district office horticulture and soil conservation gi maikai dagi su ko pangya ba mating kya mo pangjage
district level da implement tawriba scheme kayama benefit assistance lairiba mayamasi scheme MIDH bu oiro dagi PMKSY state sponsored scheme atopa kayam su laire na haiba scheme sing asigi assistance sing asi lawiraga farmers sing na pothok asi kachai lemon crop asigi pothok asi hengat pada amandi farmers singi income enhance tawna ba khona banda mayam pumnamak mating pangminasi hairaga ai matang so attention jarge. Thank you. Folk dance L Pungthar Gadam Now Long when a late lay, Jen Adam he L Pungthar Gadam Now Long late mid lay. On showcase is the folk dance presenting by the students organization of Lamyam Puntar village. This dance indicates and signifies a cultivator's yearly activities involved from the cutting down of trees and then which involves the drumming up till the reaping of the harvest season.
Up next, now, a progressive farmer, Shri Wormihol Loli Vishum, shall step up on the podium to relate us his success story. Han bumokta akoy bu sembiri batay bumpu ipai shor pu thagachari asigumba aphaba numit akoy mayam bu pibagi damakta Sir Yumnam Khemchan, Honorable Minister Mahud, Rural Development and Panchayati Raj, Sir Arun Thangjam, 15 Wangai Assembly Constituency ke MLA, respected Dice election biriba akoigi Mohammed Zakir Hussain, Director MIDH, respected Monorama District Horti Officer, respected AS Themrayo, General Manager DIC, aduga Dice election biriba Officer Mayambo ay gi ikai kum ba uchari nervous chikitang chat kre ai wujik dance toru da sargi hekta ni shangba manu kut festival da dance toru do kufking do do ni shang go adu nervous kitang chat kharabne mayam na shaubi gnu gachai hai bu khunji garai lebra harega 47 kilometers away from Ukhrul district headquarter Imphal degidi via Sinak chal around about 100 kilometers ni National Highway Ukhrul to Datupi chat ke around about 20 kilometers ni asidigi maram su phauthok pa yai hasumaina strategic oibam bofam da leibni adu gachai bu placing asi karira erga gachai liman asi ishorna magi placing si chaun piraba magi soil condition magi climatic condition magi winter gi miss winter gi lechin asi ise gachai gi champra gi damak ya pakchaba aduga gachai si ngasai so panjagre gachai si chai tek gachai limon si chai tek su phangre adu khak natana adu the ingredients yauri bisi ascorbic acid akoina vitamin C haina khangnare bisi yam wangna leibni antioxidant gi shuru yam chauna yauri minerals aduga atai akoi gi health ki damak yam kanaba mahi ama oe habse akoi loina khangbani aina asi hygienic medicary girare promotion da akoi promote toge haridi kramai tawshira harga akoi gi momana oigera district horti department oigera ICR na oigera KVK na oigera khunja sing da hai bisidi kari hai bra harga mainly organic farming natural farming asi focus tawe adu khunchi na su cooperation PB to na akoi natural oina artificial kari issue yaudana sumaina akoi ngisi phabo farm dorga lagribni si hygienic aduga aina haining badi ai si 2020 COVID-19 2020 da COVID lockdown gi matam asida Ukhrul da leirambani yum da changba yadadana Ukhrul da thabak suba yadadana farm da yum macha ma saraga adudigi haugibne 2020 da adu chahi du da aina 350 chambra pampi thabani second year da 2020-21 da 150 thaye third year da 2022-22 da amuga 750 thaye 2020 da thabo mata thabdu May gi thada thabne adushu phachana hawe 2020-21 da thabdu June da thaye adushu phachana hawe 2020-22 da ain August thada tharaga yengba adushu phachana hawe aseng bada asi dormant stage ni haina u pambi gi damak de thabak sudana mara su masa su mana su thabak sudaba matam ni lepa matam ni haina thana dabni adushu phachana hawe aduna aina ngasi phabu thare se 1250 gumba thagre 2020-23 ngasi chahi asida aina thaning aina plan dori se 350 gumba thage hena khale adu 1600 yaw hanninga hena target ta kanna tawduna leibni aduga aigi vectho haiba mafam se church hall church kachai baptist church gi
mafam atu phawbse kilometer ani gumbani hujikti adu da mahai marong thabje hakum che lei phachana satle kachai khun mayam gi ju lei phachana satpani ado hakum lei satbudu di white oibra angang ba oibra khangdre adu satle de haidu pande haye climate changes ki factor achau ba ama akoina kumshi production yamdab se hakum lei satpa matam da nong kanna chukhiba adugi oiba malle haina khalli adu lei satbudu angau bu satle di pande haye ado next year di hope tawe yam pangani aina thaba jambra do chahi ani gi matung da panbase kun henna lei sat khrabni hujik pambi tara henna palle ama ni pis ama ni next year di aina khanbada di ai 300 kumbadi pangani haina khalli aduga aina thabje kom gi size 2.5 feet square ni plan to plan row to row gi distance in 12 feet 3 inches 4 inches park raga thabani plan to row to distance maintain tawraga thai ai gi mafam si gachai sumaina plain oide kitang sloping degree wange 0.52 to 65 degree gi changni magi leimai se adu oirusu soil conserve tawda chambra pambi thabda kari shu tawde pachana hawi adu gi mafam du climatic condition soil condition ngasa hai gumna yam ba mafam su oye adu khoidagi wabse akoi napi peng bisi de khoidagi wae napi peng ba matam sida aina 2020 matam sida first year da marirak napi khutagi peng bani 2021 da marirak 2020-22 da tarukrak ni hakum sidi napi song sidi go yam kanna soye nong su chuba nong su amuka hangba nong amuk chusan ba amuka hangba do napi gi song bisi tapal oiba aduna labor yam intensive oye haina hainingi pruning si matam da tawbi pambi makha da leiba akoi changba yadaba ga jaga du marak ta kakpiba crossing yam leiba mara gumna branches singdu yam na kungna leiba jaga du kakpi aduga magi branches stem sing shiba matam da kakpiye aduga pest management aina matam gi chun ga july si mahi tin kang se yam chatpa matam oibinen adu da routine check up tawe aduga september augusta anirak ani shubna adu da tawe hujik di aigi farm adu da bukhri su ahum seme hujik rain water harvesting tawningai haina adu jambra du akoi gi ising marangai na moisture leiba mafam da oiridi thuna hauba pambi su kanna sidaba mahi marong palasu pachana palaga magi mahi su yam yauba adugi damakta bukhri du ahum du kotpne aduga aigi se akoi dadi chingdagi khwaidi wabsi grira fencing akoi da social fencing leide regulation leide iroi loiba khoi san loiba khoi na free oina thatokpni na farm da changbudu toina changba aduga karira khangde mkhoi su mukok te kri leibno iroi san singju kom kot khiba jaga du da hek da net ningba hek net la di mara du tat khidna pambi du kanga adum sigi bu leibni aduno adu yaw adungba problem du face to taningai haina fencing se parkware road tru semagal lawraga fencing du pachana sem grabni adu warju ngarang lahan du chongsallaga aina thakiba na inchang na pi loina chathok pigre asi khoidegi akoi gi ching desu problem ama leibni lemon gi farm tawbusida aduga aigi failure ahum le karira hairaga intercropping tawe napi khakta pengthokpang sengthokpang ngamdawni na hojikdi aduda kari tharadi intercrops tawradi phagera haina chanam si 45 kg gumba thaba totally fail kari su phangde 2020 da 2021 da amuga ina hawai thrak thaba hawai thrak tu su fail kumsi hakum haib dare 2022 si da ina kari thabra ga soyapin ga akoi nagatal tangkulon de di thaira thai gobuni adu thaba phadi phajaba mahaisu yam panba iroi ga sangi michinja oirome loin chathok bikre aduni ai gi failure se aduna chambra adu thab khak natana oji gi papaya su thaye gava su thaye oji gi avocado su thaye apple thaye persimmon komla adu pampi amamam ani season fruit khara khara chaningai ko atumai na tharaga leibni
aina nursery patch ahum lay aigida 60,000 nursery kumba raise tawbune adu ashi hygienic medi ai idom khaktana ai hakna dana te kachai da lairiba lemon growers lemon farmers success farmers mayam lay mokoina su nursery si kanna raise tawrubune sir aduna conversion program purakpa yaradi purakpio haina request tawjaningi forest department na pampi du leire hairaga sorry horti department na pampi du leire hairaga forest department da yonchan biba akoi lemon growers farmers sing digi lauraga adumaina tawrode akoi gi climate change ki akoi gi afforestation ki program forest department na paikhat pa madam da chambra pambi si gachai digi lobiraga adu thabiyo hainu su request tawningi aduga aina problem ga challenges khara hygienic badi kari problem challenges yam laye natural farming organic farming asida chemical fertilizer season ba yate haye pH wang ba name ba alkalinity oiba acidity oiba leipak su leibni akoi gachai oirusi east west north south ki portion da chak mana dabne ai gi site tu na khitang na thaba jaga oiba somgi iril turen gi mapan du dadi tharadi theng na tharasu aduda thariba akoi inchang nabi matam chap chana somda haptani hanna tharasu somdana konna tharasu chap chana lokpa chabo adumain oiba aduna gajai gi chambra thabdi su eastern portion chine ingba western portion chine chaba aduga BH ki scale da su manadu su leibne aduga chemical fertilizer gi maram da haining je organic farm sida focus to hai akoina naturally akoina compost gi fertilizer shampoo ngamdabnina asida problem yam leiba aduna mineral deficiency vitamin deficiency leibina kumsi di ayam ba yengbio mana sing si gachai gi mana sing si mahai duni yellow oibne kumsi di mana dunu yellow oigreba adusu mineral vitamin deficiency amale ramgne hena khalle aduna chemical season da bise chemical fertilizer season da bise su asigi problem ama face tawi ani shubuna pesticide asi season kuno haye mahikti tindi yam changre disease ti yam leire adu gramain hai chera haiba matam da marak da yangang powder su sijille akoina maharna hainu su khangnai pest infestation asida khoidi treatment akogi hanna thaina ipai bu ni sijinna ramba adunu su effective oidaba ujikan chide adu ku busu leibne asina department na khara munna yengsen biu hainingi pesticide da herbicide asisu akoi bu natural farming oibni na organic farming oibni na herbicide sisu season hande aduna herbicide season da amog napi si hanna kung na thokpa har leiba mafam da farm dobni na amog napi su hanna kungba labor yamna intensive oiba asida kri apply doba yagera haina su akoi gi concerned department bu su hainingi climate change asida karira hairaga ujigi akoi aina ama hangjaning bise adu yaudringa da ujigi akoi organic farm achida nano fertilizer hai na anobu thokriba fertilizer do season ba yagera yaroidra so adu chu khangningi aduga climate change asumaina toba matam sida akoi gi nong kanna chuba undaba nong sup chu ju do matam sida champrai mahai si pallasu mahai si yam pandaba adugumba natural calamity na climate change na khutong thiba akoi gi lemon growers lemon farmers mayam na phangba matam sida government na su yengsen biu gachai bu lak na thatok pi gunu kuha da mi tare kuha da mi loop khre haiba matam sida chak tu packing dawra tharak pi gunu thauri du thadar ga chingkhat piro haina government bu su hainingi ai isa ge request ni aduga akoi gi post harvesting gi management gi dang sai akoi gi sir AS Thamri so DIC general manager no sai gre akoi si the processing unit facade register toba akoi gi finished product toba pickle shamba cham shamba aduga billing gi powder shamba mayam su leibini facade register tore production ji lothok ke ready chambra di acid yambani na ma ji konju aluminum constitution ba yade ma bu shamba si yamna complicate oiba aduna akoina di steel gi khoteng loba ngamde steel gi machineries loba ngamda bu su mayam lei aduna akoi gi post harvesting the promote tauge haridi please oina akoi bu creative linkage PPO aduga gachai khun asidusu pickle semge haiba matamda chui sungge haiba matamda cham semga haiba matamda creative linkage PPRE hairaga machinery sing technical support PPRE hairaga akoi gachai gi limon ju henna chawkhat han chi haina akoi concern department busu hygieningi
अरोइबा असिदा नहासिंग unemployed youth sing mayam lay unemployed youth sing bu isana farm do jare isana employment people ni haina khanhalaga thabak tawningai scheme gumba leiradi package gumba government ki side da support oina technical support financial support PBU haina haijaningi ngasai su panbi gre adubo aina hujik request tawning baji hujik Ministry of Micro Small and Medium Enterprises the central government sponsor scheme mayam lay akhoi adu enjoy to bangamde adu no kindly akhoi busu enjoy to hanbiu kachai degi akhoi na apply to baganda please priority PPO haina I should request tawjari adu go Manipur ki startup program stand up program su lay so far ngisi phawba aina mani kachai gi naha sing na unemployed youth sing na startup program da select oraga stand up program the select oraga magi enterprises si magi entrepreneurship ji chaukat ki wangkat ki develop to ki have ji tadri aduna tung su krai action biu ahum subna Pradhan Mantri formalizations of micro processing ki scheme chu lei adu du su khutong chawba PBU haina hainingi last but not the least one district one project si gachai champra si very much important ni hain lopi re hairaga akoi individual mangara tarara phachana khankat piraga adugi production jo Manipur da chai se Manipur da gachai da tot revenue income lakpadu Manipur gi tot revenue oisnu hainu su haijani last aina haijaning de sir khoi officer mayam gi mamang da haijaning de khungang chawkhat han chi Manipur chawkhat han chi haina lawning thank you so much attention jaragi We will now have a short time of presentation. Minute aka kniwiwa our presentation Adam Laitle. I would like to request our dignitaries to stand up from where you are seated so that we can hand out the presentation. I will call out the names one after the other. Firstly, we have Shri Bikram Yumlembam, Officer in Charge, MIDH. Secondly, Shri Dibak Huidrom, AAO, MIDH. Thirdly, Shri Y. Nabagishore Singh, DEO, MIDH. Fourthly, Somendro, founder of Lanjanbi Kanglebak. Fifthly, Shri Shahid Samad, Additional Superintendent of Police, Ukhrul District. Shri Ngamrayung Litui, MCS, BO DRTA Ukhrul. Okay, Mathangli Shri Salam Imoja, Judge, Fast Track, Bosco Court, Number 1, Manipur. N. Ibojo, Managing Director, PIPL.
Gift Raikhan, Coach, Manipur Sandosh Trophy Team. Dhangjom Noren, Secretary, Banjayat. S. Milan, Secretary, Banjayat. K. A. Aaron, Secretary, Panchayat. Star Raikhan, ex ADC, Kachai, DCC. Mingting R. Shimre, Headman, Kachai Village. Soprang Machiri, Pastor, Kachai Baptist Church. T. Kangam, Pastor, L. Pungthar Baptist Church. Dr. Soleil and team, KVK. Dr. Soleil Luiram, Head, ICAR KVK Ukru. Miss N. Sandy, MSc Agriculture Extension. Unaso Lunglang, VEW, District Agricultural Office, Ukru. Okay. A representation Jijinagdang Saire, Mathangli, we now have a speech from our guest of honor, Shri Mohammad Zakir Hussain Khan, Mission Director, MIDH, Deputy Director, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Sir, the stage is yours. Good afternoon, all. Respected Shri Y. Khemchand Singh, Honorable Minister, Municipal Administration, Housing and Urban Development, and Rural Development Panchayati Raj, Manipur. Matangda Shri Thongam Arun Kumar, Honorable MLA, Phitkil Wangkai AC, Staff District Officer, Srimati K.S. Manorama, Shri Bikram Jumlem Bampum Namakpo, Yamna Shupna, Ikai Kunajabagaloinana, Ehakna
थागतचरी ngasiगी 19 Kachai Lemon Festival asida lakpiriba media gi chilinaw sing farmer khudimma participant tawiriba khudimma anak arapadagi lakpiriba chilinaw kwai khibik pumnampu hangna amko suhana thagat bo phongdok jari 19 Kachai Festival asi masigi thimda promotion of natural farming ai si aikoina kari no haiba ama hana khangma mathau tai natural farming da thaina ipa ipu chingna ahallaman chingna urea leiringai matang binataba laitringaida yungi amot akai na semba santhi sayung na semba yinthi waithi na semba har oiba lepak chingna madudagi masa matomtana haujarakba pambi sing amsung tharaga hidak karisu haptana masana dum phagacharakba pambi sing adubu natural farming koi adubu haujik tadi natural farming asi ayamba tawbu udre insecticide pesticide herbicide ngahaktan hapaga phagalan ba chawkalan ba oibanina hakchang da soklakba masi khoding makchi haujik matangbi matungina chawkhalakpagi matungina scientist kaya na proof loina na pirabanina अखोई म्योब जाति हिंगनब पुंसी नुंसांगनब नाद येक्तना लेननब खलकपदा नेचुरल फार्मिंग असि लाकपनि जंगल हौबा उहै वहै पालंब सुम चटपदा पालंब थेंगनरंब हैक्रू पांबी अमगे हैक्रूगा अइना थाबा हारलांग हापगा फजना चाउना मेना फजना मेना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंट्रोल तौननबा हापसिल्लबा पांबी दुरगी पालकबा हैगा ओंथोकना थीना खेतनै मरमदी असai हापखिबा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मायाम अदुना ओलहलकपनि चुमना अखोइना खोइना हौजिकसु चानरिबा इंसांग मना मसिंग असे अखोइना अंगांग ओइरिङैदा चारपा मना मसिंग दुगी महाउगा यामना खेतनै मसिना सोदुम ताकपनि अदुगो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक हाइबा मसु लैये ऑर्गेनिक हाइबसिना करिनो हाइबदा महाक्ति स्पेसिफिक एरिया मदा ट्रेन तवे लेपाक्ता रेसिडियो हार सिंगी यावब्रा पांबी सिंगदा यावरिब्रा हाइबा अमा यामद्रबदा चाही अहुम चंगे चाही अहुम असी मफमदुदा जगादुदा ट्रेन तौरबा मतुंगदा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अमसुंग अतै हार सिंगी रेसिडियो लेहुद्रे खंगबा मतुंगदा अमुका थोगा इबा पोथोक चाथोक अदुना लेबोरेटरी दा थाजिल्लगा यावरिब्रा हाइबा अमा येंथोअगा सर्टिफिकेट पीबनी मफम अदुबु ऑर्गेनिक फार्मिंग तौबा यारनी हाइबनी ऑर्गेनिक फार्मिंग दसु महांगोंदना आर्टिफिशियल इन ऑर्गेनिक इनपुट हापतबा ऑर्गेनिक की ओइबा हार लांग हापा ऑर्गेनिक हर्बिसाइड लै समना हायरबदा अखोइगी हौजिक मतमददी नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग तौ तारमनिना असाय चिप अमन हाइबिरंबा तिल ताबाइदो खैनी कोक्ता अनि अहुम भक्तंग बाल्टिल इसिंग अमदा नैखाइबिरा अदुम चाइरसु फबनी मसीगुंबा हिदाक सिंग असिबो ऑर्गेनिक कौरे
निम मना निम सैजा की मना दो सुगाइरगा इसिंग बाल्टिन महीदुगा नैखाइनर अदुम चाइबदसु महांगना कंट्रोल तौबो ngamba apikpa tin kangbu amadi adum sibani asumna organic oiba hidak langthak sijinnaraga organic farming da chai maduna hakchang soktabadi samna hairabada ikoida pharmacy gi hidak ikoina chari ammarumdasu ayurvedic ki hidak mana masingdagi sungbani haiduna chari hakchang da madune na kane haiduna madune organic farming dana organic insecticide pesticide hapaka phan bapot natural farming dana karigumma ma haptaba nature gi oina adum houjaba care di ekhuna lobiba mangonda pambi atopa amne yechinba he phoidok biba habing biba haibtare aduga sa san di khara loiba tai sa san pi ingai da sai iroina ni thatan ba adu natawa chawra aba matam dadi sa san khara makhong da na pi su control tokini santhi sayung chodum phajin khochilam baduna hara dum on gani iroina nam thuba san nam thuba ngamoi da pambi gi tang phanda pi ingai da na sangon dagi compost pit dagi lauraga hakpani masi mani aduga kachai si GI tek phangaba ekoi manipur da chirara khong chili hathai chili tamenglong da tamenglong orange ukhrulum da kachai limon makhoi ahum chi world masak khangaba manipur gi product ni haibani atai atopana ekhoi atopa thangnaba barmana natraga nagalena tripurana mizoramna ekhoi gi champra si makhoi gi ni makhoi da jamna thoabasu makhoi gi ne haiba yararoi ekhoi manipur gi oina adum leiraga dobani maduni GI tek pangbai basi ekhoi gi kachai lemon si ascorbic acid si marang kaina jawi atai citrus kangbu singna 30% jawi mahak te 51% jawi mahak chi atukki mati mahi su home mahi si mahak te 50-60 adu percentage lai atai atop panar ga 30 de lai masi gi unique oiba fruit se maming chale aikhoina asai brother amana habirambada aikhoina forest ta horticulture department of forest ta chara zone ba leite chara aikhoina free da horticulture office na free da thaning ba mi sing da pi hojik chidasu kachai gi cooperative Kachai fruit farming and processing cooperative society sidagi makhoi ne hep puthok pa chara makhai aikoi horticulture department MIDS aikoi na leisilli hojik chu kumsi gi chu leisin gani aduga manipur ge farmer khuding makta manipur ge whole area da thaning ba mi singi lisap tawraga aikoi na masigi chara si ukhrun khakta natana kachai khakta natana manipur pumba na kachai lemon si oina sindo ke na ju ekhoina kan hon ari kachai masa da su ukhrun masa da su mi lakpiu ekhoina hujiki farm sidagi kachai fruit farming and processing cooperative society sidagi laisil laga tamaga ekhoina amuka hanar free da priya asita nate chana ba leiragadi pambi avocado apple adu matam bi aikoi kiwi indigenous plant fruit plant khuding mak chu pi na na bo nari pi su piri ningtham tha gi su aikoi district horticulture officer aikoi gi leire
दरकार लेब खुदिमक निंगथम थागी मरु मरांग कालेन थागी मरु मरांग थ्रू प्रॉपर चैनल अपाम लापियु महांगोमदा मिंग समिट तबियु होरनेट लेना अखोइना होरनेट चंगनी नसागी फोन दा आईडी लाकनी खुदिमक वरी वताई सानब जागनी अदुगा अदुम पीरी मणिपुर गवर्नमेंट ने यामन कन्न होनरी हॉर्टिकल्चर चाखोतननबा हॉर्टिकल्चर की प्लान सिना इन्वायरमेंट यामन मतेंग पांगे अखोइगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दसु अहांग शिफ्टिंग कल्टिवेशन तौबगी महुता हॉर्टिकल्चर की क्रॉप सिन्ननब कन्न होनरी अखोइगी एग्रीकल्चर हाइबसिदा फॉरेस्ट पलकपगिसु आई पंदब जादबनी फॉरेस्ट की तो नाकन नमा प्लान मखैसिदा फॉरेस्ट न पुगदब प्लान एग्रीकल्चर न पुगदब प्लान हॉर्टिकल्चर न पुगदब प्लान हाइब तोंगान तोंगान बखर लई मसी जिंगसिसु मुन्ना खंगबियो मखोई हाइरिब डिपार्टमेंट अहुमक फार्मर सिंगिंग हाक्तनी मफम मतम चाना हाइरबदि अदुम लोइना फंगे अदुगा अखोइगो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दा सेक्शन अहुम मरी थोंना खाइदोई प्लान हेल्थ क्लिनिक अहाकना थारुगसु तारमिबा पांबीदुदा तारब तिन कांग तारंबो ओरबदि प्लान हेल्थ क्लिनिक तम लापिनी प्लान हेल्थ क्लिनिक करिनो हाइबा मा खन्नरगा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की थ्रू द स्टाफ सिंगल लोइनना प्लान हेल्थ क्लिनिक की मिलागा मफम दुजौना चंगसिलगा पांबी अदुबु कन्ननब होनगनी हिंदक जोंगचा की मतमदसु याम कन्न होनखी असुमना इरिगेशन की मतंगदसु अखोइ इरिगेशन साइट अम लई पंपीरी सब्सिडी दा फार्मरना लिसिंग मरी गुमतंग तिंगब याय अतई लिसिंग कुनमरी मंगा कुंथ्रा पीब पंप सेटो ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन अदुम फ्री अदुम पीरी फार्मर शेयर खरदी याउनी लिसिंग मरी गुम याउनी असुमना अखोई लम सांगमनिना मिपुंग खुदिमकना लाकपा ngambidragasu डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उखरुन द फमी महा के थ्रू द हेडमैन ना सोसाइटी सिंगना लाकपिरगा महा के थ्रू द अदुम लागदि लोइनमक फंगे अदुबो ngasi कच्चाई फेस्टिवल असिदा अहाकना चाही खुदिंगी सु पांगनी ममांगदगी सु पांगई तौरकपदसु अदुम पांगनी कुमसीगी ओइनसु लाख अनि अनि पांगे हजि अखोइ चेक पुजरई लाख अनि अनि हेक कच्चाई फेस्टिवल सिबु हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अदुकी मतिक नुंसी हाइबसे थाजबियो चंप्रा पंबी अमफु सीदनबा अखोइना अंगंब शक्ति दो होनगनी चंप्रा थागची कच्चाई लेमन थागची उखरुन मसा पुंबा कच्चाई लेमन की हई लई सातप मानबा असुमैना पुंमा ngangansi मसित नतना अतोप मणिपुर की मफम खुदिमक्तसु सालहनबा पालहनबा होनसी मसी आय हायरगाई मतंग लोइसिनजगे थैंक यू इथुमुई गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मोहम्मद जाकिर हुसैन खान ना इरमली लेक्शिया जक्सादा अन मोरल सपोर्ट मांगखमी जिमनिंग ना जिले मुताई मेखारदा कचाई फ्रूट फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ले लुबा लाखनी मिदलये ची अरुई हैंडओवर सांगाये कचाई फ्रूट फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वे चेयरमैन मया संगसारना खशोखमिरनो थोइब प्रोडक्शन से अखोइ नहान तांग तरुकता ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मेक फ्रूट संगाबिरमे हाना मंत्री पुखरी द लेरिंगे द मई चाखिबनी अखोइ गे हई मही सोंफम से अदो अखोइना यामना कन्न होना दुना अमुक एस्टैब्लिश तब लोरे नहान तांग तरुकता ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना श्री महांगना संगाबिरमे अखोइ हौजिक कन्न सेंगदोक सेंगिन तौरी इकुई कुइदना अखोइ ट्रायन तौरनी सुंगबा एवरी प्रोडक्ट हाईगी प्रोडक्ट खुदिमक कैंडी जाम जूस
करम मौंग द जामजेल करम मौंग द शिट कदगे करम मौंग द शुंगदगे हाइबदु खन्ना एखो ट्राइन तौगदोरे मासिना ट्राइन सिद हेक जाखरबदी मणिपुर द हैगी सिटफम लेत्रे हाइब मार्केट लेरो एखोइना लोइना लौसिनगनी अमभो ताद बर थोइबा पुथोइबा एखोइ चाबा फंगौदबसु जाई एखोइना लोइना चिंगसिनबो होनगनी मयाम है यामना थासी हैगी कानबा हक्चांगदा कानबा इनकम लाखनबदा कानबा मयाम खुदिमकदो एखोइ पुन्ना लौमिनसि हाइगी जगे थैंक यू Yarina Ningxia the Kachesa the Pangpangla Kainak Pemise. Hello. We now will have an enlightenment session from our Padma Shri awardee Guru Ruben Mashangbu. Ara, hello. Hine hi. Mấy gì ổn sao rồi cái phần là rư rề hết là đây khẩn gian. Ara cục cái sang tâm ta hành. Học mình chưa gì mâm chuyện là chuyện cái đó rồi trên là nên thằng chỗ đấy rơ giàu cái đó là nó học tham gì cái chữ san. In sa cái lại hi asam mình nhá, ai sang bên mana cái giàu cái đó. Adna ning jang mai kap ji adna ngora ga sa miyubum sa la khon ji sa gi ji ne hojik akoi program si yang ga mathang thang loisil le akoi bible da yang di John Baptist na la ga chu la ku tu man loisil mi type da la ka do re adna hojik en sak da wishe si di kore num tang di an ching hanu pi sing la ka da man de ing na adu mu khai na Hai na degi lemina ba loimina ba shu odo oina shakpi lage jahom phila mu sam yaw ka ise isi di leisha da nupi khoi da sei thamni ai di only appreciate the woman ai di pakhang di nupa di appreciate to de nupi ni ai appreciate to ni se jingchak cha phujin thongpi ni ngai di mu khoi ba se thari. Okay, this song is Princess of Mountain. He jumped up on him. He had no none the conscience in his guitar. Clever, beloved, one value say, na me na one now me can, one now me can, ki one low, goodbye I want. One now me girl, keep one low, goodbye I want now.
long now rallo lùm lao xa lùm lao xa ô chẳng con biển là vợ ai show rallo sang lô bây chắc xa xa sao xa ô chẳng con biển là vợ ngất giấc mai cùng nhau nó tha này nè sare yong nhìn quy ca mê nè sare ô chẳng còn bên lava ô gặp bông bên lava nè pepo sam truy nấu tay nè sung thế nó thế thay ô bằng ai cái chẳng ra ê chẳng có biển làm va na sam na si quy khmer thay na sam na we sam ô chẳng có biển làm va na mig na sing show về cô cái dù rồi cái yang thay ô mà tiếng cái chẳng na quang sang khăn này thêm mà giảm thải na quang sang na ran thế na show nó cái ni cái na shatai ô ning mà chăm na ya ô yang ai son son na khát na con na single mà con na我生嘛那个真ô lấy sĩ cái chân ô mà con vì hay Princess of the mountain, princess of the fountain, princess of the mountain, princess of the fountain. I love your silky smooth hair. Princess of the mountain, princess of the fountain. I love your silky smooth hair. I love your juicy mango. Lê xì chẳng không biết lava. Lê xì chẳng không biết lava. Lê xì chẳng không biết lava. Thank you. Ari presentation Adam kishikale lushidra yari bing na kasala kasikla tong hang room da khang mi laga pam mi da klek tong haji thei laga ningshila ga ekala ga go bain dang da ithum chi bana le lui sa se ge ji hangai da le
presentation li khresa da itumwe Padma Shri awardee Guru Ryubin Mashangbu li khresa da mingai le Kakhni Ali the Dankul Express Media team winner the Dankul Express The Shanghai Express Nextly, Pognapam, People's Chronicle. Pognapam, People's Chronicle. Nextly, Impact TV. Impact TV. Juitili, ISTV. After ISTV, W. Rangsan Goireng, HDO, Dio Ukrul. Yaruina abang gapemi mamansa. Tui maya kashung, HDO, Dio Ukrul. Jiwi Matangli, M. Vareso, F.A. Jiwitili, Ramrayo, driver. Jiwitili, K.H. Sushil Kumar. Jiwitili, Ngarin Mi, in charge, Manipur State Rural Livelihood Mission, Ukrul Block. Kui Mio, in charge, Chingai Block. Raisang Lunghar, in charge, LM Block. I would also like to request Malem Nganba, AOHL, presentation ji jinagagong sayre. We shall now yet again witness a folk dance to be presented by Humi Dance Troupe.
showcased is the conduct of a man's life with a holistic approach towards peace and harmony in one's work of life. Now we shall have a speech from our functional president, our Honorable MLA 15th Wangkai AC, Shri Thangjam Arun Kumar. I humbly request our functional president to step on the podium. Mayam punamak ay kurumjari dungasi nominini chumna chathagadoba Kachai Lemon Festival hogdokpagi thoramda Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society na Kachai village na aduma natural farming promotion taunaba pangthuiba hogdokpagi thoramda Chief Guest on Election Biriba, Tudo Indonikai Kumnijariba, Honorable Minister, Municipal Administration, Housing and Urban Development, Mahut, and Rural Development and Panchayati Raj, Manipur, Mingoina Panjarvada, Yamba, Sri Waikem Chan Singh, Hanongta Dikai Kumnuchari, Loinana, Guest of Honor Election Biriba, Natural farming in Matanga, organic farming in Matanga, Tungan ba Horticulture Department da, Kachai gi Lemon Festival, Kachai gi Lemon Sibu, Champra Sibu, Awang Batak da Fazana, Yingsin Biraga, Aduga promote Tongna Hona Biba, Festival Girl Marie Lenana, Chobumating Pibiba, Tudonikai Kunijariba Mission Director, Sri M. Dijarkir Hussain Khan, Kaikunuchari, Loinana, Special Guest on Election Biriba, Srimati K.H. Manorama, District Officer, Horticulture and Soil Conservation, Sri Bikram Nimnembam, Officer in Charge, MIDS, Sri Tamrayong Ungsi, GMDIC, Ukrul, Garnis Kashung, Executive Engineer PWD Ukrul, Sri David K. Simri, President TNL, Kaikumnuchari Loinana, Mingamamana Panjadragasu, Dice Election Biriba, Dignitaries, Mampunamak, the Gamang the Election Biriba, the Kai Sigi, Alaman Singh, Churchki Pastor, Kungining Tau, the Chilichi, Marumapang, Punamak, the Maruina. Sigumba Festival Sida Sarugya Biriba Farmers, Yampunamak, Aduga, Mediagi Cobres Pibiriba, Chinanao, Kaipunamak Aduga, Ekoibu entertain to Biramba, Mayamla, Sagnai Rabadumba, Padamisri, Guru Ribund, Amasung, Fungtar, Katamnong Longi, Dumba Cultural Group, Amasung Homi Dance Tuki, Cultural Group, Mayampunamak, Aikai Kunucheri. Yam nungai jai ngasi si matam kuirabani aina sum kachai si amtang chatpa phangadi nungai ni dan khanbasi adu ngasi yam nungai ba festival amaga loinana lakpa phangan basbisi sigidamakta aini han bada Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society bu aigi maikai dagi thagacho phongdok cheri yam nungai jai duga koibu yam traditional loiba mong da shagi culture ga loinana Harau taram na opi bu ginam tasu agi maikai dagi ngamkai likna thagachari Kachai gi liman se aina thodoi no nam kan haija dragasu ikoi mayam punamana khange atop jaga da hauba atop jaga da phangba liman ga masida phangba liman siga champra sigadi yamna taste sida yam khenaba digi sai habiram bado masida yorbe ingredients mayam si atop champra singa phangdaba Aduna masigi champra si promote to se ko yam darkar lei adi masi azana market to ba akoi maruina marketing to bi su koi promotion ga mari leina pot mani thar ba pot si fazana marketing to ngam dragadi masi koi gi poto putu pugi to do pakana ba leite aduna marketing have su sha maru pot moi bane ki matam dadi tongan ba state gi su pochei sing siam pusale competition yam kale adi
चंप्रा मक्तसु मपानदगी पुसलप चंप्रा मयाम अमा अखोई सिजनरी मणिपुर दा इम्फाल कईदा मफन मणिपुर की जगह क्या चंप्रा मचा मचा दो अदुंगसी अखोई के कचाइसिना कचाइद पुथोकपीरिबा चंप्रासिना फजना मपुंग फाना पुथोकप ngमगदी मदु मपानदगी पुसलिबा दुगी चंप्रा दु अखोइना थादोखिबा यागदोनी अखोई लैदिबा कचाइगी चंप्रासिना महूत सिनगदोरिनी अदु एगदी अखोई जगह कछु अखोई चंप्रासिसु प्रमोट तोरे प्लस अखोई फार्मर सिंगसु मोगी मार्केट फजना लेरनी अदु एगदी दुम हेन हेन पुथोकपगे दुम कुदुंग चाबदो लाकनी तौबदबो अखोइना पुथोक पुथोगसु नेशनल के इंडेक्स ता लेदिबा रेट टू दा अखोई पुथोक सिंगसी योनबा ngamdragadi मीना सुम डोमिनेट तोक्सलकनी अदुना होजिकती मपानदगिसु तोंगान तोंगान बा juice खंगदे अमा खंगदे फ्रूटी की खंगदे एपी की खंगदे तोंगान तोंगान बा प्रोडक्ट मयाम लाक्सलगा कंपटीशन से कंखलीनेबा अदुना अखोइना सिदा पुथोइबा पोथोक सिंगसिना मसीना मखोइगी रेट टू दगी अखोइना ताना योनबा ngamdragadi मार्केटिंगना अदुगा कस्टमर सिंगसिदी खरा होंगबा हेन फबा अदुदे त चटखिनेबा अदुना अखोइना क्वालिटी सु लेनबा होनबा अदुगा ममन सु रेट सु डाउन तोनबा होनबा अदुगा मयाम दे लाइबा नेशनल इंडेक्स त लेइबा प्राइस दुगा कंपटीशन तौरगा पोथोक से पुथोगदी अखोइ हेन फबा दु हेन प्रमोट तोबा ओइगनी अदुनि ngasa हाइजबजे मसिदाम नुंगाइबसि नेचुरल अखोइगी फार्मिंग ओइबनिना मसिदा हजिकि मतमदा तोंगान तोंगान बा अखोइना चारिबा चिंजाकसिदसु पेस्टिसाइड करि करा मयाम अमा हापदा साइ डायरेक्टर नसु थंबिरम बदुनी मदुना अखोइगी हक्सांग सिंगसि याम सोहलकपा अदु नेचुरल फार्मिंग सि चंप्रा खतना तना अतोप अतोप पुथुइबा अखोइना नोंगदा चाबदा सिजनरीबा वेजिटेबल्स आइटम सिंग खंगदे अमा खंगदे मयाम सि लोइना अखोइगी नेचुरल फार्मिंग की पुनसिदा पुथोगा चारगदे अखोइदा हजिक मणिपुरदा याम नाखलीबा किडनी के प्रॉब्लम मयाम लाइबा बीपी की लेरिबा अदि लिवर की करिगे मयाम लाइसे सि पेस्टिसाइड सिनबा असिगमा मयाम सिना अखोइगी दाक सिंग चाइबा फर्टिलाइजर सिनबा मयाम सिना चाइरगा सिनबा थाबा चिंजाक ओइबनिना मसिना अखोइगी हक्सांग सिम सोगलिनी अदुना अखोइगी मसिगे फर्टिलाइजर सिनबगी हाइनबिसे थादो कांदा अखोइ फजना नेचुरल फार्मिंग नोमदो ओनचल कांदा अखोइ पोथोक सिंग पुथोकप ngमगदी अखोइ सो अफबा चिंजाक चारनी अहाव चिंजाक चारनी फर्टिलाइजर चाइबा पोचै सिंग जे केसु अहाव ओइदे केसु नोमता हाउती हाइतारे हजिक मयाम कंपटीशन अखोइना येंगबा कांदा चांगनमनबा कांदा फर्टिलाइजर चाइबगा चाइदबगसे यादुगे मते खेनै कोबी दोरसु हंगाम दोरसु याम खेनै अदुना कचाइगेदी याम लाइफ फबनी सिगुंबा तंजामा सोना पीबीरमने सुम खंजबदा असै नर्सरी योलगा प्लांट सिंगसि योलगा अतोप जगह थान बाइबदो यामनदि फै अदु अइना खंजबदा इगे वाखलदा मदुगी सेम पांबीदो कचाइदे थाबगा इम्फाल थाबगा नत्रगा अतोप जगह अमा थाबगा महाउदि दुम खेनगा दुम माली करिगिनो इदि मसी सोइल सि असै फार्मर अमन थंबिरमदो ब्रदर अमना मसी इशोना पिरमबा दुमबा याम फबा सिगे चंप्रा सिगे चानजबा सोइल अमने हादो मधुना होइगिने कले अदुना अखोइना प्लांट सिंग अतो अतोप जगह थारगसु कचाइगी टेस्ट पुबा ngमोय सिंगी टेस्ट चप चाना फंगबा ngमोय अदुना अखोइना कचाइ हाइबा जगह सिदा मसी यारिमखै अखोइ मैक्सिमम फार्मिंग जे तौबा ngमना वना कदमने कोइ तामो खेमचानजु लिंगसिन बिरि ऑनरेबल मिनिस्टर तामो खेमचानसु खुनसिगी सिगी प्रमोट तौनबा दुमा फजा फजा वफम क्यामसु थंबिरकनी दुइंग याम इनकरेजिंग ओइबा अदो आइगी साइकिटसु दुगा गवर्नमेंट के साइट की जो अखोइना तौबा याबा ngमबदो आइदुम तेंग पांजरके अदुगा मार्केटिंग की मतंग दुदी सागी हाइजबदो रेट सी नेशनल इंडिया के रेट पुधबिरो अदो रगदी सोइदना मार्केटिंग तौबदो कोइ हेन तौबो ngमगनी हाइबचिमा थमजरगा ngसिगी फेस्टिवल असि दुगी मतिक फजो फेस्टिवल अमा ओहेनिंगी अदुगा सोरनसु फजना बहुम फाना चथानबा पामी अदु नुआइजदबा मखतंग आइना सुम पंजनिंगबदा कचागी लिमन फेस्टिवल सि हेन फजानगे हार्दी कचाइदे लेरिबा खुंजा खुदिमकी थौदांग याम चंगी सपोर्ट याम चंगी अदु आइना सुम येंगजबदा ngасai aina population hangjabada 3000 ge mathakta lei hai adu tilliba miyam sidi adu ki matik less oi hai ta yam de hai tare adu tapadi support si khara wale festival je na masak thon ge hai ta gadi khunjida lei riba khunja singna henna mising yam na tholaga ho ho toragadi henna festival si magun yorkani adu gadi mathang tarakpa mathang lakpa festival dadi henna फजो फेस्टिवल मोइदे अराब अरापा टॉप टॉप जगह दगी इम्फाल दगी करिगसु मयाम लाकनी अकोने सिरोय फेस्टिवल गारगा मयाम चलिजे सुमाइना सिगी फेस्टिवल सु तोंगान तोंगान फजन सपोर्ट तोरगा सिलगदी एकोय हेना फगलकने खंजै अदा मथंग तारकपदा सिनबीबा कांदा खरगे हेना फजनबा कोई लेबिरिबा कचाई फ्रूट फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ना
होनबियु आइगे साइट के सोई दुमंगम सपोर्ट तौजगे हाइजरगा मैं पुनमु थागचरी I would like to read out a congratulatory message from our guest of honor, Srimati Hani Chara, Director, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Itong guest of honor, Srimati Hani Chara na itong Aji Festival hilimung zang sa ijila awi message da jhorat le kala jiwa tishuda pasok mige. It gives me immense pleasure to state that the 19th Kachai Lemon Festival, state level, will be held on 13th to 14th of January 2023 with the theme Promotion of Natural Farming at Kachai Village Local Ground, Ukhrul District. The people of Kachai Village must take pride in the fact that the unique Kachai lemon inherent to the village has been tagged with GI crop under the intervention of the state government for the benefit of the lemon growers of the village. The department will continue the support for better production with technical assistance and guidance whenever required for the promotion and post-harvest processing with marketing of the Kachai lemon. I am thankful to the organizing committee for the invitation to grace the function. However, it is with deep regret to state that I am not able to physically join the festival for celebration of the Kachai lemon due to unavoidable circumstances and prior commitments. My sincere appreciation to the Kachai village and the lemon growers in particular to strive hard for better years ahead and make the state of Manipur in the lemon map. Signed, Srimati Hani Chara, Director, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Itumui Functional President Shri Thangjam Arun Kumar, Honorable MLA 15 Wangke AC Nala, Iramli Kakdom Sada, Kala Farmers Pingli Kakdom Sada, Luba Tingmugu hi Jigat Midle Janyari Gajivuna Abangapia Miselo. I would now like to call upon our chief guest, Shri Y. Kamjan Singh, Honorable Minister, Municipal Administration, Housing and Urban Development, and Rural Development and Banjayati Raj, Manipur, for a short time of speech. Good afternoon, everybody. Kitanga launa hai good afternoon. Yare. Ngasigi Kachai Lemon Festival Taramapan Suba Sigi. Dice election Biriba. We Honorable MLA Sri Thangjam Arun Kumar, and my warm regards to all the respected dignitaries on the dais, to among the Lengjin Biribi, Punama Wenikai Kunuchari. Samna Kuye Kachai Lemon si Tabadi Quiredo Nasi Agi Nusiraba Marumapang, Kachai Street Farming and Processing Cooperative Society Limited Ki Kuye Taupu Singna Ngak Yaubio Haina Yauba Pagjabagi Takachari Lunana Kuye Rural Development Department si any part Adum Mating Pangnabaya Department in the Tawi Samna Kuye MZ Menega Gi Scheme Sida Wages ka Duga Pagi Tabuk Subaga Tongan ba components in Sigi Marakta I know I couldn't be Kulak Patang Germany card holder Kamna again card holder 500 something lay card holders of Masing Hangala say Aduga Loinana Lamdam Sida Kachina Koliba Zagasida Kachina Koliba Zagasida Kugi Masai Sina Usina Haidapada Kugi Research Center Masabio Haya, but research centers Havagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯕꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯍꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯍꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 750 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯐꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯔꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯍꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯅꯍꯜꯂꯝꯃꯒ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ then ngasagi hogi job card holders singdo matam gi thabak subado asai SDC lakpata so haijagrabani kachai lemon si thabada ising saibada napi phoibada kaidobe koi madu sijinaroidino na instead of lambi mapanda hauba napi phoibagi mahutta kacha lemon makhongda hauba napi phoiba yadabra ina so around 600 job card holder na alternate day da rainy season da napi makhong phoiragadi huji thariba jaga sing se cover tobu ngamgani na khali masi asogo mateng amsu oigani then khoge society sigi thobubasingna khangan birakpada kogi thaba yaba kacha lemon si thaba yaba more than 1000 hectares lady high so I koi kaidawai tharoidu no sini ngasagi MG Menarga gi component scheme du yauri si kogi horticulture so mayam leibiri kogi kadu sing plantation sing je kogi kare ni lamdam sida puthoiba kachai lemon gi plantation se koi rural development asu masi lam sida puthoiba sar sing du leiraga society da sinaraga society na thabsu yaina ko society na su thasi ado ngasi gi mifam si lorakpaga horen sagi chak sawa habit chatpada society gangbuga igi RD gangbuduga Paminabiro, hectare Kamuki Tavaya plantation, where Ardina Pivayage, though Masi finalized over. Then at the same time, MG Menegagi card holder Chamanga Chatruk Munglay Baduna, alternate days the having season Matam the Tav, the Matin Pangadi, Asoba, my Pakaniana, Tamjarakanda, I Matangi, Sahida, Marub, Aruna, Haibira Mudumaina, Matangi Sahida. Kachai Lemon Festival si khare hai na mawong hujik si mawong ta de haibate khare hai na chauna sinna ba hona badai su mateng pang bu yaujage hairaga losanjari jai hind Indeed grateful to our Honorable Minister, Municipal Administration, Housing and Urban Development and Rural Development and Panchayati Raj Manipur, Shri Y. Kemchand Singh, for the lucid yet forceful speech. Up next, without further ado, we shall now have the declaration of results. So, I humbly invite Dr. Solay Luiram, Head of Indian Council Agricultural Research, KVK Ukhrul, to step on the podium and do away the declaration. Now is the time for the much awaited declaration of the result. Respected dignitaries on the dais and off the dais, all the farmers present here, for your kind information, for judgment of the best Kachai lemon, we have taken parameters. The parameters that we have taken are fruit diameter, the size of the fruit. The second is total soluble solid. That is the level of sweetness in the fruit. The third is juice content in the fruit. The fourth is color and uniformity. Fifth is visual appearance.
free from damage, spots, bruises, disease, etc. And the sixth is the fruit health. So as per the parameters, now to give away the result, to declare the result, we have two results. The first is the three best Kachai lemon for the year 2023. And the second is the three best exhibitor. So for the first, result he kani shok as a sadle ajugumva. Karesada Kachai lemon matami three jiba first, second, third. Kakani ali matami three the jidai the clay. Kushok jidai the clay. Katum. The item kani na ajugum result he through shok haini. Jana Karesada the best three Kachai lemon for the year 2023 are in the third place. Stall number 54 with a score of 55. 54 stall number Hilikramilo. Aming Mataytura, I don't know the name. 54 Hilikrang Nimilo. And now for the second prize, stall number 119. Chiling ning salo. 119. Stall number 119 with a score of 56 points. And the first prize, 119 stall farmers ji ka thao to. The first prize, the first best Kachai lemon for this year goes to stall number 88. Stall number 88. China Kachai lemon mathami thui ka jiwai result ne. Rafle no jo hunna ka. 119 ka tha hai. Ada Kagnili, the best exhibitor. The third prize goes to stall number 87. Stall number 87. The second prize goes to stall number 27. 27. And the best exhibitor for the year 2023 goes to stall number 15. 15, stall number 15. So with declaration of this result, in continuation, I request our respected chief guest to kindly give away the prize. So first of all, I call upon the first winner, stall number 88, to come on the stage. Number first, Baji 88. Second prize 119. 119 second prize. 119. Third prize 54 lakh. Oh, sudah. Law, matang sih nang pasta sih ko. Best exhibitor, for giving away the prize for the best exhibitor, I request our Honorable MLA, Shri Thangjam Arun Kumar, to kindly come and give away the prize. Stall number 15.
Second, second 27. After this session of photography, I would like to call upon the progressive farmers who have taken part in today's ceremony, Shri Wormihol Loli Vashum and Alungam Horam, to come on the dais and receive a presentation from the District Officer Horticulture and Soil Conservation Ukru, distributed under the MIDH scheme, a net and UV filter. Taking your burden, a shed net and UV film. Okay, thank you so much. With this, I would like to give away the score sheet of the judgment to the organizer. Atamazang ling saklay thum chatak vaisasa Wormihol Loli Vashum kala alungam horam nani khnina dayan silirada MIDH scheme we kala District Officer Horticulture and Soil Conservation nangaran mi khai shed net kala UV film hi rakhui milu. In the meantime, I would like also to take this privilege to announce to the congregation that our Honorable Minister Shri Y. Khemchand Singh has contributed a monetary value of 30,000. Let us all give a big round of applause. Hello. For the handing away of the shed net and UV film, I humbly request Shri Themrayo Awungshi, General Manager DIC Ukru, to give away the presentation. After the giving away of this farming material, we shall head next to the vote of thanks to be taken up by the Secretary of Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited, Shri Mayangam Humau, after which we shall end up with a benediction by the pastor of Lamien Pungter, Reverend T. Kangam. I, on behalf of the organizing committee, would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Shri Y. Khemchand Singh, Honorable Minister Mahood, and
Banjati Raj and Rural Development. And our functional president, Shri Thangjam Arun Kumar, Honorable MLA, 15 1K SC. Our guest of honor, Shri MD Jagir Hasan Khan, Mission Director MIDH, and also our special guest, KH Manorama District Officer, Horticulture and Soil Conservation Ukhrul, Shri Themrayo Aungshi, GM General Manager, DIC Ukhrul, for sparing their valuable time to grace and chair this function. Dignitaries on the dais, district level officers, media fraternities, stall keepers, and all the participants of this 19th Kachai Lemon Festival. Special gratitude to our sponsored Northeastern Council, MIDH, MoMA, Horticulture and Soil Conservation, MEX, Tourism Department, Government of Manipur, IPATA, NERAMEC, ICAR, Ukhrul, and Ukhrul District Administration. I also would like to give special thanks to our headman, Mingting R. Shimre, for allowing us to organize this festival. Special thanks to our local pastor, Reverend Sobrang Machiri, for the invocation. I also would like to thank El Pungter Katamnaulong Folk Dance Group for their cultural display, and special thanks to Guru Ripin Mashangvu, Batma Shri Awardi. I also would like to thank Home Dance Troupe for the folk dance, ICAR KVK Ukhrul for the financial assistance as well as the technical assistance, and stall keepers. He hang stall keepers being hili. Honorable Minister, kala Honorable MLA na hang hai dada. Ari hang hai ji itum tam quick by shi quick by tra zang de lewo. Panit ne da itum nam yon da klei style hi. Organizing committee we makak shung mang jili pen bom laga. Hili na tum laga dada panit ni ka dada. Ina sarak leg ji na we od ngurut I we od ngurut di mathai khang rok dada pap mata khang rok issue lia ka zang de lewo. Mathang we festival li. Our Honorable CM has also assured that our festival will be upgraded in the next cabinet meeting. So I request our Honorable Minister to kindly put off this matter in the next cabinet meeting also. I have approached this to our Honorable Concerned Minister, Shri Kushim Bushum, Animal Husbandry and Transport, to promote this into higher level. So, hang hai baba, itum na hishongin da government win da paisa sam gphang ba jilimang mapuning hai la itum wi oti kata da promote sarak le jibaji jilimar mai da focus sa se Honorable MLA Sir Arun Kumar hi entrepreneurship skill le lak hai miya khani an ari hang hai ji itum na khluiza laga marketing kata da sara asiwi Likla the food processing unit sa khalei da klehina kachai lemon ma sijin la ayar wi lemon sijin da leijil la khiwai nak le jika price competition hi thairu hi kachai lemon sing laga shema ka si ma yor kui bai ki la market le chena iram wi ma sijin la khumi na wi sijin thau wi jil la hiya ga khamatha lemon hi ma sijin wi la ayar wi na lo laga si na sijin da kleno hi tum na itum wi production cost pa hi reduce sa laga itum wi price pa hi khangdaili compare sa laga relatively compare sa laga itum hi reduce sa paisa ki ni hi itum hi aman ka phai mang ma sa se khanno wi chamra produce sa li paisa ngalang tiang wi dak tha da tingrak le ji ba ji itum wi traditional technique ba ji la si jin se
but modern technology bahila incorporate saprongzi sa ji in hangsang ngai ne. I also would like to thank our honorable minister for assuring us the tribal hut. He's a man of action. Itumna aya awishimni walaga krajang din awasalaga ngalangdaru ya na hisamire the assured sadakle hi ramna wibang ring palakai ring pakam dai akhane jilla reigasang quickly. So thank you once again, sir. So in a ari hang hai hili mawak bai lesal Pyomilo, and also I would like to thank Reverend T. Kangam, Pastor L. Pungter Baptist Church, who is going to grace our benediction. Thank you. Siasa si pernah tahu saya. Syokar dalam iba show namu tak kecil. 19 kita Limon Festival berapi bagi tempat. Mesti macam mesti dah Limon sini. Aku jadi tempat festival si berapi bagi maram na. Aku show namu tak kecil. Hau cik macam mesti. Aku ini mesti maram dah nganciba, mesti maram dah takut ciba. Pun nama tu iso nang tepi bini. Mesti kita mahu tak aku na iso nambu takut jadi. Aku ini macam mesti iso na bibani iso nang na aku ibu asomai na timi na ba pangham bati temacu tagajari aku ji program se hau budi ki aroi ba phawa iso na loina bituna hau jiti aroi ba matam lae aku asiti ki kai na raga maji yumda mafamda yauragani iso nangji thawa ashembana loina bituna maji yum yautri phoba ate akai asho epan yautana ngakpi shembituna yahlu haina iso ji minda Prabhu Jesu Christ ji minda sonjabani sogatana lokat piyo. Amen. Hello. Hello. Now we shall have the last session of today's ceremony, auction of Best Kachai Lemon. So I request our auctioneer, Shri Ringmiyo, to proceed with the auction. Kazipta khlaya kharnaw sansai koruna ithom wi auction wi wang shimle hanung khai masa mila nathumla ithom shuru khuisar sa gaji hi hangsangai lalushita stolli ranganing mi gahai kala rajang mi da khlaya kharnaw san kala ashang sai korulila Kachai Food Farming Kala Lamb Processing Cooperative Society Limited azu ithom wi tukui promotion of natural farming wa jingli leida khalai Kala Kachai Lemon Festival Wimthun sa dana thum sai koroli ning kashi phongshok talai chithai mi lushi talai trada gajiko ka shu ka gashunga Kachai Lemon trada gajiko ka gashunga Kachai Lemon Festival we sponsor Sami Ghai Northeast Council Kala Mission for Integrated Development of Horticulture Mission Organic Manipur Agency, Horticultural and Soil Conservation, Manipur AIDS Control Society, Tourism Department, Government of Manipur,
IBADA je Eastern Border Areas Development Authority and Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation NIRAMEC, Indian Council of Agricultural Research and Ukhrul District Administration na thada kachiko ka gashunga azu sothang kala kupthang mayon ghai kalam yon gida leida khlai we need rai hi sponsor sa khamina. Hello. 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 Si auction sao se ji ka mim le thru ko. Hello. Ikai khum narba shep chengbu amuka ningsing cheri akoi auction tong ne ai tawsi adong mayam che auction tong ngai sen third prize phangba stall adu lakpiu